Aya ni amakuru mashya ari kuba aka kanya i Rubavu. Abaturage rwose ubwoba bwabishe, bavuye mu mazu, aho muri Kongo ikirunga cya Nyiragongo kirimo kirazamura umwotsi mu kirere. Ikirere cyose cyabaye umutuku, rwose ni umuriro gusa mu kirere. Nk'uko mubona umuriro w'ikibatsi w'ikirunga cya Nyiragonga. Ni kuri uyu mugoroba ikirunga cya Nyiragonga giherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ni i Goma, cyongeye kiraruka mu masaha y'umugoroba wo kuri uyu wa gatandatu. Mu kirere cy'ahari iki kirunga mu mujyi wa Goma hahindutse umutuku, hatangira gututumba umwotsi mwinshi cyane. Umunyamakuru w'Igihe uri i Rubavu rero akaba yavuze ko byatangiye ahagana saa moya. Mu kibaya cy'ikirunga hagaragara umuriro mu gace gatuyemo abantu kitwa Kibati. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Habyarimana Gilbert yatangaje ko bataramenya neza ikirunga cyarutse. Ati turacyakurikirana, ariko igisanzwe kiruka ni Nyiragongo. Mu mujyi wa Rubavu wegereye Goma, abaturage hafi ya bose basohotse mu nzu bahagarara hanze kubera ubwoba. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Goma umuriro w'amashanyarazi wakubwe. Abantu ni urujya n'uruza bajya mu bice bitandukanye mu buryo busa no guhunga. Baragenda n'amaguru banyuranyuranamo, cyo kimwe na moto n'imodoka bagana mu nkengero ku ruhande rw'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yatangaje ko bari kugenzura imiterere y'iki kibazo, asaba abaturage gutuza. Ati guverinoma iri kugenzura uko byifashe i Goma, by'umwihariko ibijyanye n'ikirunga cya Nyiragongo. Abayobozi baho bari kubikurikirana bafatanyije n'itsinda rishinzwe ubugenzuzi bw'ibirunga i Goma. Itangazo risobanura uko byifashe riraza gutangwa. Iki kirunga rero mubona cyasize abantu benshi heruheru, bamwe batangiye kugenda bahunga. Umubare w'impunzi ziturutse kuri urwo ruhande rwa Kongo ziri kwiyongera, kuko abarenga 1000 bamaze kwinjira mu Rwanda. Ikirunga cya Nyiragongo kiri ku butumburuke bwa metero 3470. Giherereye muri kilometero 20 mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Ni kimwe mu birunga bikurura, gifatwa nka kimwe mu bifite ubukana bukomeye cyane. Cyaherukaga kuruka muri Mutarama muri 2002. Icyo gihe cyahitanye abantu 250, cyangiza ibikorwa remezo byinshi birimo inzu n'imihanda, mu gihe ibikoma byacyo byanagiye mu kiyaga cya Kivu. Ubwo Nyiragongo iheruka kuruka, ibikoma byayo byangije 30% by'umujyi wa Goma. Byagendaga ku muvuduko wa kilometero 65 ku isaha. Bivugwa ko nibura buri mezi 3 iki kirunga kigaragaza ibimenyetso by'uko gishobora kuruka. Rimwe na rimwe kikazamura umwotsi, ubundi kigatutumba ariko ntikiruke. Byari byitezwe ko kizongera kuruka hagati ya 2024 ndetse na 2027. Bakaba rero bari baheruka kuburira abantu ko iki kirunga gishobora kuruka mu myaka ya vuba. Iyi mvugo yari yakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi ku birunga Goma Volcano Observatory muri Nzeri mu mwaka wa 2020. Yari yerekanye ko Nyiragongo ishobora kongera kuruka hagati y'imyaka 4 n'7 iri imbere. Hari hagaragajwe ko iryo ruka niriramuka ribaye rizagira ingaruka ku bantu barenga 2 miliyoni batuye mu nkengero z'icyo kirunga, cyane cyane mu mujyi wa Goma n'uwa Rubavu mu Rwanda. Ubwo giheruka kuruka muri 2002 cyangije byinshi ku ruhande rwa RDC ndetse n'u Rwanda. Icyo gihe u Rwanda rwakiriye impunzi
z'Abanyekongo zigera ku bihumbi 400. Reuters yasuye abashakashatsi barebera hafi ibya Nyiragongo bayibwira ko iri kugaragaza ibimenyetso by'uko ishobora kongera kuruka mu myaka mike iri imbere. Ibimenyetso by'imitingito n'ubushyuhe nibyo cyagaragazaga icyo gihe. Inyigo yashyizwe ahagaragara muri Kanama 2020 yagaragaje ko icyo kirunga ari cyo gihangayikishije cyane ku isi, ndetse ko hagati ya 2024 na 2027 gishobora kongera kuruka. Nta muntu wari witeze ko muri 2021 aribwo cyaruka. Reka ngushimire cyane, njye nitwa Eriquis, iyi ni Kinyaga Art. Ndagusaba gukanda subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku wundi.